Kajing uat di kibabun ke long yin ke long sam ya kajing duk kajing kerdu ba kajing kerdu kam hakan di kisni ke bamanta ese ka po kala dei banya perkat thamai no komno ban lan ban weng no ya kan di kajing duk ni sukmen badang shen ka modern dong village organization ni ka kan huon jongki sabab puru po kecil moria tingkat kajing pendek baka NRLM motivation block kala pelong ya kata ka training ni kajing aji kai komno ban penui umso na kiso kipa ki bathong hayin sam ni kiso kabang isu thiet na yo hakan dika training ka balong asngi lawan sementa dekit khat dekit self help group na kan moria makam juru kiwe pat ki self help group na kisnong ki marjan ki badan ba kan dika snong adan kemba life phone sa phongut kit khat dekit self help group ka sementa hakan dika training kom ka bakho yo so ka bakni ya na kiso ka masyat ya kiso hadu bagai tolong bagi babiang man pelong kom ki so ubah basel tempun ubalong uplaster ka inita livelihood promotion wadu bakar pangjendiang ubalong trainer nani to nikai ha kabadi bak ni kalan dewan ai ka ni kajikai na kapta kini kit hot ka sebab group men lại ở mọi kỳ nó mọi vay cho men cái sự ăn cái nó mọi vay Kateng kensiwain. Terus nadi. kalong ka basokmen batang hadin asngi ba pelong ya kan dika training lan dika jing ajing hikai kilong kemi lan dikit hot dika sebab group kila laban penmi ya ko omso ka ba ithiang ka ba ibang bat ka ba isingam bandi kamot ko omso ka bangi snahi daladi naladi amde bangi thiet lan gora na shabat jalla lesi ka ba idon kaun ni kalong satangkar komsong lan ita ka packaging ka ban ya rengkat ani ka ban ya i bedor bat ki pat ki umso ki pa penmi daki company ki bahe ikan men bakan ni ka jing aji kai kan long ka jing yarap ye ki long kemi ba ki la ban penmi ki umso ban long ru kalat kamai ka ji na ta ka yin ka sam ko jongki ban na ka banta ka ta ka jing kam na ni ka jing im ka manas ni ka jongki